Daftar susunan pemain SMA Negeri 3 Biak B. Stephen Gundela, Listera nomor 9, Beto Nyapu nomor 2, Pascal Lima Korwan nomor 8, Nico Stroyer nomor 5, Ahmad nomor 11, Samuel Yarangga nomor 12, Musa Westbrook nomor 25, Aldo Mambratni nomor 4, Adriano nomor 14, Almendo nomor 7, Idris nomor 6, Reno nomor 3, Joshua nomor 10. Daftar nama pemain Semansa: Abraham nomor 10, Rizwan nomor 19, Bintang nomor 11, Faik nomor 17, Sandiki nomor 18, Yuda nomor 12, Iman nomor 13, Anugrah nomor punggung 6, Manya nomor 9, Axel nomor 6, Syawal nomor 7, Andre nomor punggung 15, Rian nomor punggung 1, Iver nomor punggung 20. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o Lindinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Deixa a timidez dançar, mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Sabe que o Lindinho vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Kampung kan? Ya apa?
Ada butut yang tidak ada iklan. Lima semangkuk, lima semangkuk, masuk ke lapangan. Biasanya itu jangan jangan. Oh yang itu tidak bisa kan? Nggak padahal itu jangan ganggu nih gimana? Bentar digotuh. Gotuh itu tidak ada iklan. Oh, I see. Sekarang biar terlihat satu keren.
Balas pertama. Jujur kameramen kaget. Hampir saja. Lanza dia yang dicetak nomor punggung 10 Abraham Satu Tenggai. Satu Tenggai.
Akhir saya. Bertambah 2-0 untuk keunggulan Sleman Negeri 1 tidak.
Baso saya menyebar itu berapa lah? Iya karena kita selesai sudah buat tapi nggak buat itu gimana bawa kartu kan gitu. Makin panas.
Babak pertama telah berbunyi. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan SMA Negeri 1 Biak. Tukar bench Airan sesuatu ikut.
Iya, sudah, sudah. Siapa? Eva, Eva. Berubah Balang tuh nggak bilang. jadi dua. Nanti
Tiga menit. Terserah. Balas gol. Kedua 3-2 untuk Ambulans Bangsa Bida. Semakin malam semakin panas. Bulan kita bermain. Nanti dia.
Time out. Minum air dulu. Bapak ini goyang, Bapak tidak bisa. Sudah, tambah goyang juga. Jadi kan sekarang ada punya konsentrasi. Lagu biak. Ada Spotify nih. Ada. Ada kayaknya ada.
tadi guys turun. Sama gol kedua tim. Balas gol. Aduh, lihat orang belakang.
Oke, ini gila. Apa? Apa? Dia tidak ngerti bicara. Apa kan itu terlalu bikin masalah sekali kasih keluar dulu. Yang itu kenapa? Apa kan? Dijaga. Iya. Ada sih. Cesar.
Grabe.